Good afternoon. I'm going to sit out the class in an amoko. SSGD say I said Namana in a grand question kun get Namoko. Mathematics the SSC the lie heavy one SSC am an question manga the taras wise in a sanction the Satra Amalu Holeko. I'm a hen of forgive a Saturn of egg and the kids of the Miauri Boko. Mark Sam Kunipan Satra Yauri Wangabada. Makuido Mies that Tate Trampan go to Yauri. Mathematics the Noina Marks. Etemasin Yaman the guitar got him out one way doing it. Committee Sansina Hosixi Sama of Hungra the war and in Tavakanba. I don't Taure returning my pie and the mark 71 Pangaga mark my pie. Tawsi Kanbayabagi live in Labra, hung by our ever. The day Taza de Haini, Sensina. Madame the Ahugi is one of my pies 70 100 Lamayam Yaure, 90 Lamas of Krayami, 80 Lambu Yauriba. At the 70 advisor pass over Satra, who is already in his coaching Yoshilo, Natraga Handan Honoro, Natraga the Kalo, Madame Committee and one Kalahan and one with him. And ever. The second question I know Sama SSD previous year, Yana Manumita target Yana Masipki question negosi. She questions it in Duini, question 20 question name is Kiko. See Nina was the Nuena Kamukadai live in the Legese. Nuena this is the Inatakan. Lyric answer in a number Yaibuko. Example Manung the Pakapula 15 minutes the Miski question Mangadi Hongam the Satria way. Reasoning do question Kundu attempt to the mini contract sang have a Satria. The empty is very buko. Adana, young oro, see a previous question I never say I hang the idea of Kanotor never. Class September when it's at Twini do Hojiki, a previous question pull up collection I Tarakomiaski. Messi question could Maxikaram Gram Seta de Hangi have the Hanadi Diag Hangame. Data interpretation 2019 the Hangi Drevasi. The Hangway Hania Lativa. The Mamang say 100 day. Adu Taxi Lucana, which Satas in Luman Leve or Kanbulaka do never. Ado away ready Lani the was any situation Tinanga Misang the with Tomogudo never. At the Satakaya or Yuko, Kitang Leven Luba Lake Takpada, GD the Usi Hanga Draga, who is GD or Kanam Kale by Tarene. I don't say living for one, but no fiestong on my sang the lake don't ever the committee sends a hundred, say Yamanida. Canosi, question living the hundred at the Lubizansi. Amo Hangala can have it on them. Mamangi, I wanted 2019 previous Adam Relay, 22 is lay, 100 the target of the Sudum lay Revoco, 100 2024 target of the Adam Relay. Although seizing say, Adam Naina, give PDF to Adam Naino, Adam Kangan or question living is my kitang. Living handy na do Kanganebo. Yamo, Aduna, I know the honey is there, preparation to get the arrival cooked or lay at the Kitang hard over questions you own in Nagata. Yareko, Yamo sequence and the horse, which number one the Hizgano, Anna Taba Ama, the mid 90 days the Tonga Meva. What percent of the total work can be done by R in 45 days? The mid 90 the Tok Subanga Manupani Maxi, Adumana Hosike have 45 days the Katongam Dogi. 90 days the Tabama Lubangamani, 45 days I did 90 the Tankaina throw. Other the Tabusi Tankaides from Mudra, some Yalan Kangam whenever city. 90 days the Mana Tabu to complete Tongam never. 90 days the full never, Mantogam is. Full have the percentage to the cano, 100% never. Other the 45 days the Mana Togam this Tankaina throw. Tankai was the percentage to the cano. How I was it Tankai 50% never. Percentage to the go. I don't know 50% is the right answer. Questions. Other on Toga Hanga Dicamento. See here. Smile like the Vicar on Toga Dicamento. Mana 90 days to get over. Tabak say, pull Tonga Mamma Adudi. 45 days to the Hangmanatrosia. 45 days not than if Sumahangamadi. 30 days to the Haramadi Kamandone. She come out the Gishin question hung loud to it. A same by the Atenate 60 lale 90 Manong the canon, no percentage put which uncle 90 days the Tongam, but the man of 45 days that we have not throw. So money and Tonga percentage my put over. Yarecosa, what the 45 cardi too. 50% I do Dugin Avenida. The Hosi, Mana Tabato, 30% Karigumba see when a hang amagadi. 30 days the Katong with the Hangamadi. Mana Sunga Midukano. 90 days the Mana, 90 days the Lungam with only 30 days the Surya to the Salmon to the Kianos, my line.
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯛꯊꯠꯅꯗꯤ 1 3 1 by 3 percentage ꯀꯌꯥꯅꯣ 33 whole 1 by 3%. ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛ 3ꯅ 100 ꯌꯦꯟꯊꯣꯛ ꯊꯨꯡꯉꯛꯄꯗꯨ ꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯟꯁꯔ ꯁꯤ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯍꯪꯉꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯅꯤ ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯖꯁꯅꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯂꯩꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯨ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯜꯂꯨ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯥꯅ 45 days ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯠ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯏꯁ ꯂꯦꯞꯀ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯒꯦꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤ ꯃꯥꯅ 90 days ꯁꯨ ꯉꯝꯕꯅꯤ 45 days ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯦ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯨꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯪꯈꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯗꯤ 1/2 ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯂꯩꯁꯤꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ 2ꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯣꯁꯀꯤ ꯑꯪꯀ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯔꯣꯍꯤꯠꯅ ꯕꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭रिꯀꯦꯠ ꯊꯣꯝꯅꯕ ꯕꯦꯠ ꯑꯃꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯨꯄꯥ 2,200 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1,100 ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨ 2,200 ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯣꯁ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯌా ꯆꯪꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯨꯏꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥꯗꯅꯣ 2,320ꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ 2,200 ꯇꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ 2,200 ꯇꯤꯡꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯥꯅ ꯌꯣꯟꯕꯗꯅ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯣꯟꯕ 2,200ꯒ ꯁꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 2,200 ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ 2,200 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯪꯀ ꯍꯣꯠꯀꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯔ ꯍꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯣ ꯍꯣꯠꯀꯅꯦꯕ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ 0 ꯀꯛꯑꯒ 50 ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯀꯌꯥ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯀꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯣ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯁꯦꯡ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ 50 ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ 40ꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯊꯔꯦ 1 ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 50 ꯃꯅꯨꯡꯗ 1 ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯇꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯀ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯒ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯀ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯈꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯥ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯤ 50 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌా ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ 50 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ 100 ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯪꯀ ꯍꯣꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯗꯤ 4% ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯅꯦꯕ 4% ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯁꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯪꯀ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯂꯨꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤꯗꯤ ꯊꯥ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯁꯣꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯁꯣꯜꯂꯒ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯥꯟꯅꯍꯧꯗꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯖꯤꯛ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯅ ꯁꯦꯝꯃꯨꯔꯒꯗꯤ ꯐꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯇꯕꯤꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗ ꯍꯣꯠꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯁ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯁ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯪꯉꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯉꯦ 100 ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯀ ꯂꯣꯁꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯚꯦꯂꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯁ ꯄꯔꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯆꯥꯡ ꯊꯛꯄ ꯚꯦꯂꯨꯅꯦꯕ 100ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯎꯔꯅꯨꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯏꯁꯄꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯎꯅꯩꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯎꯕꯗ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯇꯞꯄꯒꯤꯀꯣ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤꯁꯦ ꯇꯥꯏꯄꯤꯡ ꯁꯣꯏꯕ ꯆꯥꯠꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯦꯔꯥ ꯊꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯄꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯃꯃꯥꯏ ꯊꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯥꯏꯄꯤꯡ ꯁꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯣ PDF ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗ ꯊꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ PDF ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ C+ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ
ahama mukta da khona bot mas ki matu ina kai han holi yena ban hotu na tra yena ban hola de ke utare ku mari na thudi samay yela 3 thingai ba 3 du ga si pui na du na tra atra 3 na sin thone du plus 5 ti sin du ba kya tare sya omanga traunga omtre kuma to kuni thoi om mari manga na tra the 5 ti sin du na tro adu kya tare 530 dar ba adu tare phone du ka naam pui du ba 20 na pui du na tro 20 na pui du ne ba adu tare phone du ka naam yen du ba tu nom yen du ne si ngasai si tare phone da tu nom yen ga da sum sil lai rati matam sangmani ko aina taning ise ko sum hol lai rati tu dim puri na ni 0 ni la ni ani hum taru ani manga tar si la ni ko la gi tu nom yen thone adu di 5300 tar mane angka ji smai hol di tapi ko me maina haining ba je noi di adum hotu ni samani sindu ga sil lai be da natro matam sangi jo ja aduna hayeng mai noi na ke dong ni samjilo kamai samjin dui ba sidi plus 1 hare ko talo samo si si bilu kya ba 3 na si puri ro I lagi no ba si bilu 3 tare si am sinduk lagi no 3 si puri di omanga traunga ko omanga traunga om tre kuma toy kuni toy om 5 to 5 tare si 5 si tisila di silang tak iro 530 na 530 iro adu ga 20 nang puri ne ko tarku foldu kana nam ke dodi ba tu no yendu na tra tu ni en ba ji ke doktare tu ni en ma means tu na half na puri ba samane adu katana di 10 daraba teng se di 5300 samane iro yare ko yare mai samna ba no simplification je question ani na traga hom yawgale gd go ina di ko adu hanak sahidi nadaw ya am lai bang tana lai aduna ne hanak yong competition ka da yawgia 60 soi khalam adu 80 90 100 lan ba sat am yaw khali se question jina ne adu nang na line harau ko no mi loina su lairam duine laira di ma wang de adre luro di khaji tam phang su yare adu kino atha chikai no sahi mi tare ki average pyramid natro adu mai kari buthoy ba average buthoy natro average butho de ke do tisinara kana yele haro tisinara kana na sabeni yele simadi noi khange ko 28 amasung kana 22 tisinaraga mayam 7 endune ado nangna tisina basi mathak se kya thage han yang biya ko mathak ki last digit putho 6 5 kati kya thai ha 6 5 kati tisina di 11 tadra 11 nu 1 aloi ko wang di 2 2 ga 29 natra 2 ga 9 ga di tisina du natro 6 5 ke 11 11 1 lore 1 wang di 2 2 ga 9 ga di 11 tare 1 lore ko wang 4 ga di 5 5 ko 1 ga di 13 13 to 3 na lore 3 ga 2 ga di 5 matha si kana loe 5 no loidro 7 sulab to 5 no loe bhaise 5 salam mane kolom plap tis na leigano understand dawra mathak si 5 no loe number ama tarakani 7 sulab to 5 no loe si kana da no maya 7 5 haidi 5 no loe number ama khak si akoina 7 na yen ma matam da oren 5 no loe number ama thunga ne last answer do 25 5 no idana sa sigu mo ramane haidi maram di hore 7 5 za adi 5 no loe number ya na si 3 no loe number adi 7 3 21 ya gadro ya ro aduna unit digit method palo haidai tragana pulap tisinaraga 7 yelo su yare anka budi arai bang ka singe bse du de ko er ko sa mathang di simplification sidi ngamdra sumas di kamai dal tare sidi ये ना बनाते प्लस होई दुनी माना सोरे प्लस होरे क्या तारे से 40 तारबा सिना 22 तारबा सिना क्या 25 तारबा सिदी लारे नो सिदी पुरी ना से नियान पुरी ना गनु को लाले सिदी पुरी ना को मंगा मरी क्या नो सामा नत्रो सि जीरो मगा लिसिंग मलाय 22 द लिसिंग मन पुरी दी जीरो क्या लाने जीरो होम लाओद्रा समाना बता दी सी ayarni ko samana abra like ko sidi kaya yameo simplification question om mari suraba set amada simplification question om mari hangila di berani ne
Sidi. Ngam ram te try to. Tanya siya. Tanya apa siya? Kana hon kani. Op an hon kani ko se. Si 24 era di 96 op 4 hai 2 hai di purina ni. 24 yen ba se kumari mari ni pan eta do ni se. So mana mati hot ka da ba. Tare ko. Si tare si jaga am holo. Si am holo yet yauraga. क्या तारा सी 36 ओ 4 है 36 का 4 पुई ना दुई ना त्रो कना यंदे बता ये नहीं यंदे ना त्रो ये ना दी मरी अनि ने कदी क्या तारा 18 और सी जगह से क्या तारा 18 तारा 18 का तारा 41 पुई ना दुई ना त्रो मा अदर आंसर ये ना लोग तारा मनी ने ये रोन से अदर सी तारा किलोमीटर था तो जावा ngata hange yan da obra jigda si mathe se hor pad ye तारा si ye chi sin naraga si mathe se hor pad क्या तारा 18 dare 18 duga sigi 41 puina ni adu 18 wanza 18 foza kya no 72 73 dare yam lai hai tare angka ji ko sini jidi gi lai man me me lai bagi lai hai bagi wane tara swai di henen hona de everest sangchata satra mana 3 swai di hona de khare hen hona ba kambu duna target try pound khod khrani adu de dum ira lai kum no ji lai bai satra hanu hum phumari mai pa khi bodo moi manung du da kuntra ma krena kuntra ni phumu rang bodo male ma wang moi di asi lamjing se la ga ji moi di thab khala bu mane khala lai tho mane khara nem ba kambu ji du di ningjing mangjing nara ai ji bu lamjing ji hona do ribra matangi hona phabra marak ta hai lai ne ma nem kambu asi eti yog do kambu ji asi sor thabe holong ngani ko eti lam ba kambu ji khara holong ngani thabe 90 lan gi basam lang gi du di husen khong ba si khong le yar sidi sina question aruba male ko lubra sia padi padri akoi question ju ubada da dum lubu ninga mani kai no question sange sine ba mindset sanga diga da lu do go man ba do ke ba sat haino kya lai ba sida ji ai noi da pitwe noi ju ji di thadu nga ta ni na noi da pitwe am ta eng ge noi ko I green team da thake yam toin hangi si gd da question hanji angaba type ni wai wa thong thopoi wani kai hai dun se mam si question ji lu budi na te yam lai ba ado ngasai gi satra sin theng na ri gai no question ja understand do da ba gi question na lu wai wa da khang da ba ma haining is se question ja atha tam na han bi ba ma change bu ko ai halake ba hainau ni phu mari lai lafoi na cham kuma thui lai apple na tram thui lai makoi je tongan ba ro di pareng ni ko sindok ka doi ne ro khuding ge do da ba samana ohi masing du mana de ro mom de yaw du ohi manga yor di atei du manga aduma le re ko ro khudi mak ta ohi je yang sin na ba ya di ro ma de yori ba ohi masing je manga yaw reng khala je ba ado mengo ngak tu ora di mengo ngak tagi banana or banana ti oi gedong ne ba adu ta di summa angka ja tai kaim na te si poi je ai se pu thu pi ra ne row mam da kya yaw de ham no what is the minimum number of row masing kya no ham na tro row mam de yaw du se number of fruits
in A row amamda yaudise namam row amamda yaugadaba fruit masing kai ga mane I shape hoine kya da right ja adu di ngo I shape kya ta ne 44 ne 121 ne 11 ne apple 11 ne makhoi gi I shape photo kai di 11 lo yan nya brasa I shape 11 tare ko akoi I shape tu na ti ko photo tu ji row masing kya no number of row ham na tro number of rows row masing du photo kya ta ra gana I shape 11 sina wahi makal khudi makti ento 44 dom yelo kya ta ra 4 row lai rani ka ade amakari 121 das 11 yelo kya ta ra ni 11 ta ni amak su kya 11 apple das yelo adu kya 1 aduna si keno 44 si mengo na tro haino gi row mari la ane ba banana gi kya 11 row ma la ane ba adagi apple gi row kya 1 row la ane ba adu punna row masing kya ta ra 16 rows la ane ba sin answer ta ne ba ko amta ing je question je nai na raga yengo row kya ba haino je mango do row kya da ham thambe yani mari dia roidra row mamda kya 11 thamaga punna 11 thama punna 44 yara dro adu mai dawdana banana ji row kya de adu ba row tarama thoi thamani mana row mamda 11 thamdoi ba adu 11 pulpuna kya lane tarama thoi lane amai toroga ma apple ne row amadil ware apple di kya no only one row dil ware 11 na thamaga aduna row khudingi to ba fruit masing saman han ba aduga row mamda yauri je wahi makal amak ta yahol wai taraga di si question ko si da tawne ba si type se mamang da ju gd da ne yam to hangre adu previous yam kana ni aina haiga da ba ma coaching lak pangam da ba satra sungare lak pa satra sungare ssc gd gi 2019 na hangi ba previous year question set 22 gi hangi ba dum na tawra handak ki ngarang nan thagi ba du pdf to le rabani ahum ji nei na ga le pa ga da ba repeat tawe ba question di on thok nei ko wai bata on thok nei mamang da hang maduna library amada physics ki lyric adu le re chemistry lyric adu le re adagi geography lyric adu le re hai ba lyric sing to khai na ko lyric se amaga punda bi da mapai pai ge haraga di khai masing yam da mapai kya thong pai ge da ge hai na adu da ju hangre ba ko aina sum ssg di ji question sum tonga na ssg di gi torok pani na question jing du kokta dum halaga di ju lyric phongi ga hai kokta dum halaga di lei ko adu na tuina hangan ba type ni ha ba sima adu khango adu noi masi wahi wata on thok ma hang pusu yari adu question di lu da bane noi na question gi wahi ta ji gyan ta da ba du na maram moraga angka ji lu ba man mane adu na previous year holam oraga di kai sulu roi da ba athang di kai ha ba no train ani se opposite direction da thousand na re speed chu sap manaraga ko train ani du 3 meter sangi ani mak tu ko ma khoi na 18 second da lan thok nai cross tong nai adu ma ba ni speed tu kya no amamam gi speed tu kya no sina time and distance ki tak tri bani na lurani ko noi khange na ida syllabus ko ba taw dri ba pori adu ai ngasi di previous year se question plus nei na gi taw ne ba mayam samai da goda ba train ani se train amaga sumai opposite 1000 na ba se yanda bra sida train ani gi speed ke dong ne matam da train ani sumai 1000 na re ko se train ani sang mane kya ba 320 amaju 320 meter na ta sangi se train ani ji sumai 1000 na re mabani lan thok na ba kya sangi ba 18 second sangi ham na tra adu taraga de me am ko akhoi khangi akhona train ani lan thok na ba da ne train amani sumai na 1000 na ba da sang ba se 1000 na ba se sida mabani gi speed amam dile rodra sigi speed amale rodra sigi speed amale rodra ani speed ani samane haram ramana speed ani samane ko train ani sumai 1000 na ba se sida sangba time bu to ke taraga di ne sida sangba time se ke mana ba matam da train ani gi asang mani do sam tawrane ba kya tarane 640 meter tarane aduga speed ani ju tisna rakane ba relative speed pam de ni matang sida ko adu opposite direction da sum 1000 na speed ani tisna rakane ba kya da ba ja mabani 1000 na do ni adu speed ani tisna rane speed ani do si ni mane de na adu di twice s haragi ko mana rabina ke skai de da adu kari adu sini en thoga ke doi ba time du phangi ne yanda bra ja
time do phangai ne time do ma kya sangi hai ba time do 18 second sangi adu formula ju onthok na ba yai ko sumana akoina distance equal to speed into time an laiba natro distance equal to speed into time an laiba matam jida distance to kari da piram ya mabani distance ti sinani ha natro adu train ani ji lanthok na duini na mabani gi asang ma je cross tong na de aroi ba train ani lanthok na ba ha ji mabani na amana amagi asang ma je cross tong na kan da ne ba lanthok ba sing du aduna matang ji da chali ba distance train ani gi asang ma du pun da ba ya de ba ko adu di distance ti kya tarani 640 meter tare speed ti matang ji kari speed pane speed ani ti sinani twice speed la ne ko relative speed pa le ne ko matang ji relative speed pane rs pa la ne ko relative speed hai na rs ai relative speed to train ani gi relative speed kai dorani sida speed ani du tisna rane kari gi opposite direction oi bai ne ko time di kya ta ba time na 18 second tare ata de akoina pa mi ji speed tu pa ma natro speed tu pa 2 ni siga di speed tu thamoro 2 siga di 320 tar ba 320 meter somdana speed ka tang aure somdana 18 second summi ko ata de fa akoina pa mi speed si puto ke taraga di train among speed to 320 meter se kana yala ne 18 second yelo idro yes ado ansa ji ta do ni to bodu speed tu mana kari unit pirami kilometer pa da on ra adana speed se kilometer pa da on ge tara ga de mayam 320 by 18 hanal re meter per second idana kilometer pa o da on thoke tara ga di 15 18 by 5 na puri ne 18 by 5 na puri ra kanda hanal re mi bodo kilometer pa o ne hayar ne kathna di 5 na ka di kya tare sa manga taru kuntra kun manga mari kun 64 kilometer per hour man ere ko adana option number is tane adana si question je magi chapter 9 na tala kan laira khathini si chapter 9 tak puna tin no hadi ahina question 9 na bagi thengna je le tak tri chapter am adu lu bi wani ko lai di laira kani khale kilometer per unit one bagi aji mana meter per second da lera mani dana kilometer per the all the formula shortcut formula le adu theory lo ina sagatra ga dia roi ko yada bra adana sing asi ki class kan akoi gi basic tak pa class tu di oidre myam ko aina noi gi ssg di question kun kun je nan aman gre ko sim nai na ga akoi viewer myam ama su leire noi su leire yingan ba pa me o question kun ji da hangai question jing ji de ai gi knowledge ta question manga ma taret ama de ai khungami adu ai wali ko ai khara wali ai khara hingat lani ai speed khara tapi haban sing mudo noi decision la horo ai kam honna duri ge haba se nang aina khangoi se nasana khangja duini oh si question kunji sumaina laktuini ko hengjo si laire hari ni basana to ta si ki tang lukhalaga ai kamai tok duri ge ai ji coaching yaw bada ka wari bra ai ji coaching yawri ba nang juju kayam kan honna ga da ge habdu nasana fire ama lepo maram di nang future sem do ba thaba ama thara ka duini ba adu khangja suno haba gi 20 question sets pura nai nari ni ba ko next selling price of an article is this and discount of this. See what is the mark price? It's some question ne. Akoina dukan da pot yon ba kai di yole. MRP na tharam dai ne. Puri am lai sale MRP lising ani thar di. Akoina dukan da pot kya lupa kya piram ne. MRP maximum return price size mark price ko iko. Yona ra ba thaba maman. Lupa lising ani piram da khu lising ani piram la ne. Sumi ko. Adugi amuk discount 10% na pa ma di akoi pulap piram ra paisa da. Khara tara piram ko. Tatho kan yo lebe paisa do na kari SP mark price asina yo na ba thama man discount percent haina tare bu samai manung de kya ta ga bu SP asina tarakan yon bu ne adu mana pyramid se tarakan yon bu kya no SP du na tro pyramid ja tatho matung da lupas 5175 sine mana yon li je discount kya piri ba 25% na tro kari hangi ba singi mark price sang mane ba alta di si mark price se formula oina khangtara ga dile formula di SP pyramid ba adu ta SP into 100 haraga 100 minus discount ji palo adu ta ira line tare SP di kya no 5175 100 minus discount di kya no 75 adu ta di kumanga mari kumanga ahum na kakthalo ko ahum na ka di ahum 30 yang khima thoi siman ta ne kakna basi ko thine kai ni ko myam se khar thure ko ai di kakna bada ina thuri si maram mate kai na te sula phabe ni 317 ja 51 ne ko
ꯑꯗꯨ 325 75 ꯈꯪꯅꯕꯗꯀꯣ ꯁꯣꯂꯥ ꯐꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ 4ꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯗꯤ 4 ꯄꯨꯔꯤꯗꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯇꯥꯔꯦ 3 9 9 3 4 5 3 ꯁꯤ ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯏ ꯃꯌꯥꯝꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯕꯦꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯆꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯀꯣꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯛ ꯇꯥꯛꯑꯒ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯇ ꯁꯣꯠꯄ ꯌꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ 4 ꯀꯤꯂꯔ ꯃꯦꯊꯠ ꯅꯣꯏ ꯇꯥꯛꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ 4 ꯀꯤꯂꯔ ꯃꯦꯊꯠ ꯄꯥꯜꯂꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯗꯣ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯊꯥꯔꯣ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯗꯣ 25% ꯇꯥꯏ ꯆꯥꯝ ꯄꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯣ 25 ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯝ ꯄꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ 25% ꯀꯔꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ 1/4ꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯤꯅꯦ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯣꯜꯂꯝꯃꯅꯤ मरी पी पोत अमा तारा क्या योलो अहम योलो मोइद्रो एसपी दी क्या ने फिरम यम थारो एसपी दी 5175 ने फिरम नत्रो क्या पुरी सी क्या पुरी था 725 सिन पुरी नत्रो अदु मा प्राइस जु क्या पुरी नि 1725 ने पुरी ता बरने अदु 4 ने पुरी दी सुमाय होलो सा सिना मong आई गी रेशियो गी 4 किलोमीटर तु सिना बने अदुना आइना हाइजे आइना नोइदा थाकी बा रेशियो 4 किलोमीटर से अतै अतै चैप्टर दसु कानरकनि सि फॉर्मुला सि इबना कौरम तारगसु सि अदुम यारे कुमाय मनुंग दा अमता बा हाइसे फ्रैक्शन दि 1/4 मानवनि मरी मनुंग दा अमता है मरी पीबा पोत अदो अमता थोए अदु क्या योल हम योल है ने अदु एसपी दु 3 ओय खाना माना क्या पिरमे 5175 पिरमे क्या न पुरी तागी बनो सिना पुरी ताबने अदु मार्क प्राइस दु सिना पुरी ताबो अदु मोरमने बसे समाना 4 किलोमीटर से अदुम संगा कने अदुना वइना थवइना 4 किलोमीटर राइना आगी ओय ममिंग हम पीर ताखलै दुनेबा यामना थीना ममिंग सलन बे याइ सि मेथड से को एवरी चैप्टर दा अदुम यूज तो ओइबगी याइ को सा अदुबो फॉर्मूला फारम कमुना दि हम लाइन फॉर्मूला पाला सो जारे याइ को नेक्स्ट हां सी पैसा जे हमता होत ngam ni si 4 kilometer pan da yo ngarang gi aham question kun gi set ne 4 kilo pan ma question mari manga yawi adum yauri ji paisa ye na bagi si pan na si ki matang do ni ko nate 4 kilo pan mari so gi matang si aina toine ta ke hoji ta ke bu gai ba 4 kilometer hai dai na si adum sangi 4 kilometer si 4 kilometer pan di natro paisa si karam mong di na ri ba amana 1/2 amana क्या पैसा ये ना बजी सिगी सांग दे ने रेशियो जे सुमाइना रेशियो ने बसी रेशियो द सुमाइना मथ मखा याव बजी फ्रैक्शन द लई बजी सना दी मफु मोन थोक दु नत्रो मफु थोक की दी कई दो कोई प्रोसेस तो ऐसेब नथी मखा द लईबा नंबर जी 2 नत्रो सी 2 नत्रो कम नहीं तब कना लई लौ दिबा 2 ने 1 ने 2 ने मखोई एल्सम क्या ताई 2 दाद्रो एल्सम दु खंगबी रकान एल्सम दु पुरी रगा ने बतौ दिसे हाना 4/1 लेर मदु 2 नु पुरी रनी सिजु नत्रा करीबो सि तोगी दम याम खहारो मखादा लेरिबा नंबर सिंगजे मांगहन ब पामे मपुम ताना अदु तादी मखादा लेरिबा 2 ने 1 ने 2 ने मखोई की एल्सम जी 2 ने 2 नु खुदि मतो लोई पुरी नत्रो सा कथनरे सिदी 8 ता होरे सिना क्या तारे 3 तारे सिना क्या तारे कथनरगा 1 तारे सि कैसु काबे लेति को P Q अमसुंग R ना पैसा दो 1/2 4/1 3/2 द ये ने है बसे 1:8:3 सांग दे ने है बसे अमा तायो यान था बसे अदुना सिदन मंको पुदु फोन तारानी सिमा पुथोखरो मतुंग द कैदौने मोनि ये नरी पैसा दो क्या न पुलपुना सि पैसा अपुन मजि नत्रो अपुन म पैसा दो सिदा अपुन म पुथो नत्रा कसु अपुन म पुथोक तो मा हंगे से कैनो कना के शेयर हंगमनो R की सियाज क्या ना सिदा मतंग था Q की ना 8 P की ना 1 है अदुदी A की सियाज R की सियाज से माना थुंग दुई जे अहुम ने कनाय मनुंग दनो अपुन ब क्या नो अपुन ब त्राइन थे मनुंग द R की सिया 3 ने हाय ने करिगुम Q की हंगा मगना 8 ने हाय ने P की हंगा मगना 1 ने हाय ने अदु अखोई R की हंगा बिना R की वन होता रे को अंक से अपुन ब तरानी थे मनुंग द R ना फंग दुई से अहुम ने नत्रो अदुदी अपुन ब पैसा दुना पुरी रनी है नत्रो अदुदी 7 12 का दिस 6 थुंग दाना 12 6 72 नत्रो अदुदी 3 नंग पुरी दी 1800 रा याम लुबंग का दिना तिसी नोन पुबंगम दबंग का दिना थे नोई कोक न पुंगम दबंग का दी ओइ दे को यान दाबर नो एथे होन गम र ताक त्रिंगे देना आदम पूछ तम होला लेंगा मी को अदुने फरे अदसी सिकारी मेथड का वे बाइगे
4 kilometer tu natro adum si khuding 4 kilometers question ani hom adum yaw yaw si adum ai average ki class num 5 6 to 4 kilometer ki question yang kayum foi na fazana collection to ba lai bane aduga adui method tu ga adui question mayam duga pdf ma tawro khorpa adu ta nang question lit la roi khara di adum asano ko contents to gi ko sidi si amuk to ha si ju 4 kilometer pandui ne mayam satra mayam manung du man pass to is kya no 93% natro adu fail di kya ora mane fail di 7% oro idro tu telna kya hodi ba tu telna 100% oro idro adu di man pyramid si kya na fail hoiba student natro adu di fail hoiba ma passing da tare dana si kya na puri ta game tengo sida kya na puri get sida puri gi buduna sida su tu tel da su puri ro idro answer ta du ne kya puri sida kya na puri ge habe se khange ta sabe na kana yin du ba sa si bu to ke din 9275 ta sabe ne yen tho ba ko si kana puri ri no khange ta sabe na sin tho ka do ne ba ko 3 dagi 6 taraf se kana puri im tharo si 3 dagi 6 taraf se sidagi 7 dagi si taraf se kana puri ge khange ta ra ga di sabe na sidi ye lo haidro ina adu kai gi no 3 dagi 6 taraf se kana puri tu no puri dro adu khange hai di ke no si 6 da 3 ni le ne tu da dro ma da udra 7 na sidi en tho taraf dum puri du ne 7 1 ja 7 22 7 3 ja 17 ni taret ani tram ni kutrama sina puri ko sina puri re da sida ju kana puri tare ma puri ni ko 1 2 5 na puri na du ta 100 ta puri bani na 0 ni napsil la ga yara ba adu di mayam amaka ju han hayu aina taiba method se kari method ka weba 4 kilometer adum 4 kilometer hair ga no ngarang nang ki question kun nei na du yaw re sida adum hanjin yaw le bese angka budi percentage angka ne ba percentage to ina 4 kilometer to on to holi sine ba aduna 4 kilometer se yam thina useful lai bene adu na ina thawaina 4 kilometer method mari du fajana tongan ma maming ma piraga ta khlei do du ne yam thina magi importance yam wang ba tare ere ko sangju sangi dana sa tu ten si oita di pass na sini fail na sini pirami biloji fail hybrid fail ma pada si khai sing darani kanana puri ge du yin thone na kan nam da puri gi bodo reso do di atai du puri ne abni ko yes sida compound interest ki am to hangan mo question ma gam la sempham mama mana compound interest da puthok matab da sempham du double oi ri double ora pode sai kya sang ba 10 years sange aduga find the time in amount 4 times or put the kya sange formula ji ko formula pe ke ko we concept tu la ka do ni ko we ne chummi ba si mathang si da di ko si 20 tai sum in na do mathang du sum du ne ba ai question on thonga la ne ba noi formula sin lak sar ka da ba x times in t1 y times in t2 then formulas ke ni samay la ka deba si formulas la ka deba ko haji si formula sin ro x times or pada time kya sange ba time 1 y times over the time kya sang ba time 2 si formula se palo hol adi ke no ji ki do ma hoji ki 2 times have no tro double have the ke no double have the 2 times na tro 2 times over the time kya sange ba time to kya no 10 na tro aw ta 4 times over the d time to kya no piram de aduna time sang tang time do time adum lo se lo yare ti adum lo se lo yara ba ta di formula to ke num tharo se 2 times of x times of the hybrid x to tham na koi 2 times of the hybrid 2 to tham do time do na power ka du na tro 1 by 10 na karane equal to haraga si 4 times over the hybrid in 4 la ni ko adu mangon ka di power si kenan si times na tro 1 by t smain karane adu si sob toro si base 2 ni si na 4 ni manan ge ha tar di 2 thamo si 4 si de ko na 2 do to kya te 2 square hain la ne 2 square ka ma gi 1 by t ga adu base mana ga rani ko se som da di base mana di 1 by 10 la ni base mana di exponent ani du mana he be are som da 2 ga si puina di 2 ga 1 by 10 puina di 2 by t la ni ko adu di sem current puina ni
t ga 1 ga t 10 ga 2 ga 20 t equal to 20 years tarani sumai holo sida holo di angka du summe ba noi hojiki do question do ai amo on thor ke ko noi ki concept tu sum reng ji ko 4 times in 10 years 8 times in kari si am ta holo ne noi hojik concept tu holo sum reng ke ba noi ki noi concept tu da noi sinei du holo di kya tani noi na sida hot ki ba concept answer 20 hai du sum bi ha gi da nai na adu noi concept tu use toro sum reng je ba adu ni noi na la na sakki do do sum thok tu ni ba noi concept tu da 20 ta dra sa sum mi ko ai ang formula pa lo hola si ya ba 4 times yo gana 10 na na tu formula ke la ne 1 by 10 la withdraw formula ma tu na 8 times yo gana na time du ti ne khalo ba sing tang ko adu ti yang asi se base man han di na tra base man han ge de ke do tare sidi 2 power square na tra square du si punya di 2 by 10 la ni sum di h 2 cube na tra 2 har cube 2 ka na punya di 3 by kya la 3 by 3 la ba ya ba adu di kya tare ho ha base man di 2 by 10 di 1 by 5 ka man tra si ka thana di 1 by 5 ta ra tra sum da na 3 by 3 na ta la tu ja adu di t equal to kya 50 la ba noi na hari du ga di tai won na re landra adu noi lan ge du ui ba na ai experience tu le re bani na ka adu noi na concept tu noi sinai concept to si mathang se sanari si mathang se sanai si da di ai ko adu na si formula sina si formula use to si thola kan ji khang adu ni thoin pi ri si ya de ko si da angka calculation khara samjhe le ko si ya mana si formula use to ro yari me ko adu no fane anda bra compound interest ke ai makong seng na bata compound interest du adum yam kan lu badi hang de ko noi da ko yeng se gd se lai lai hari se akoi khanna lai re na lai thokum si akoi gi fasin hona je du gd se mes ki question kun manung si da ama ni khak si kan thokraga started time pan ho se adu ta nei mark se cham de la la tok to cham lang raga cham tara cham kun nu phang ne ba yan de ko next ari ko se formula je makana bani si mathang de so sumana khara yaure question lu tak to bose 1 year the average monthly expenditure sapna was kya sahi ma da average monthly expenditure tha ki expenditures kya ne ba see for the past 3 months of the year rupees for the next you go for the past 3 months of the year rupees see for the next 5 months you know in 1 year the average monthly expenditure of sapna was where question dam thingo pdf to question asoiba mu ure question ji waroli su su da bam yauri ko 13 in 1 year the average monthly expenditure in 1 year the average monthly expenditure of Sampana was rupees 4 ama tha hongi na sine hane sumi ama tha hongi na sine hane sina akor ma tha manga gi next 5 months ki and rupees for the last 4 months if the total annual saving was rupa kya see then what was the Sampana's average monthly income see question dia soibel itre question dia dum library lubra noi de tha do ke ai puska thamoy matom kyam sangi nge ngambre ngo yaure esu mo question je dum ko question ani hum je dum luiba ngambre kaida nang ngauri ya adoni nang yo han mala ko da ngauri ne ba do hayeng kyam thun improve ke yengo Yes, ai yengi si lo ba nang
폰도 엄다 거 수만 들어 아한 만에 아마 타 क्या 아마 타 홍기디 에베레스트 क्या ने बा अतः तुतेल पुतो क्या दी n into average equal to तुतेल है तो पाने को तुतेल क्या तारने तो दी पूरी नगद बा 3300 तारे मथंग था मंगा के क्या लिसिंग क्या अदो तो क्या तारे लिसिंग मंगा तारने अरोय बे था मरी के क्या लिसिंग मंगा सरी क्या तारे लिसिंग मरी के सनीफान तारा बा तुतेल क्या तारे हूँ मपन 13100 तारा बा था क्या किनो से सी था ट्राइन तो इसी कहीं नुमा पिरम एक्सपेंडिचर नत्रो था क्या किनो से एक्सपेंडिचर से सही में एक्सपेंडिचर नत्रो से सही में दा सी 1 ईयर की सी ले से 1 ईयर की एक्सपेंडिचर ने सही में दा माना सही में 1 ईयर की एक्सपेंडिचर ने से यार को सपना की एवरेज मंथली इनकम है नत्रो अदुमान करे इफ द टोटल एनुअल सेविंग वाज सही द माना क्या सेव तोबा अदुदी सही की एक्सपेंडिचर ने 1 ईयर की सेविंग ने क्या पुंसलो 1 ईयर सेविंग तो क्या नो सी आपसे लदी इनकम मोरने सही में की इनकम लाने सही में की इनकम लाने को इसना दी 0044 सही में माना सेव तौरी से इनकम मोरी से मागी सही में की सीने माना है then what was Sapana's average monthly income सही में इनकम सी लागता है कदी monthly था दे क्या हो रहा नहीं था ट्राइन तो ये थोड़ी दरो सही दे लुपा सु पूछ ला दी था दे तो में ला दी ट्राइन तो 1200 लाने ये तारे आयो को क्वेश्चन दी सी तो ने सी ला दी के दौरे के से तो से कथन दरो 1200 लाओ दरो अंडरस्टैंड तो इको से सही दे दी सी क्वेश्चन जे तुम लुबा माले को अदुने खितंग लेंदी होइबा खितंग होइबा ता सांब सुम क्वेश्चन होट पा हिने बे लेत्रदि उबा तक लाउरानी नोय एग्जाम हॉल मनों दि खरा पाखत पोय लाखोय अंक जे इसागी नॉलेज से खरा मांगे बको पाखत पदा वारबो सिदी छात्र मना 4 किलोमीटर पान्या दरे सिजु 4 किलोमीटर जम यावरे कम खजु यावरे छात्र मना 75% फंगी ती सम अदुगा माजे 30 मार्क हेले कनादगी 60% फंगमा मीदगी 75% फंगमा मीना क्या हेले नो 30 व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क है नत्रो योने फुल मार्क तो साम नहीं लोरोबा मैक्सिमम मार्क आज फुल मार्क तो नत्रो फुल मार्क तो साम नहीं लोरोबा अदुदि 75% फंगमा मीदुदि क्या ग मानरने 75 ने हेरोइद्रो 60% फंगमा मीदि क्या ग मानरने 60 ने हेरोइद्रो अदुदि माना क्या ने हेलिजे मोर हेलिजे क्या न 10 नत्रो 15 नत्रो हेलिदु क्या नो क्या हेली 15 हेंद्रा अदो 15 दुसी थमो योको सामे मनुंग 75% फंग भाई 75 60% फंग भाई 60 सिदगी 75% फंग मने हेली क्या नेम फिर में माना क्या 30 मार्क्स टाइम नत्रो हेली बदु क्या नो 75% फंग मना 60% फंग मदि हेली 15 ने असिंग मदना क्या ने हरिबा 30 मार्क्स ने हरे 4 किलोमीटर तो तुम फांसलो क्या न पुरी ताइसा तुना अतादि फुल मार्क तो तुनु पुरी ग ताब दोर मने तो आई 4 किलोमीटर की मोंग हो तो अंक से लोई लायर दो यार को बेरी जी जीरो में जले को से यार को मथंग यंगो एगा बिगा निमक सिना ने मखोई की गरी से लुपा लिसिंग मंगा दा योलेबा ए ने क्या फंबा 25% बी ने क्या 10% मांगे what is the rate of cost prices of AB what is the rate of cost prices of AB की cost price तो what is the ratio of cost prices AB है दो रंगनी को क्वेश्चन से कहना टाइपिंग मिस्टेक कितना मसाम लगी क्वेश्चन नंबर 15 जम देंगे को what is the ratio of cost prices of ratio है क्या what is the rate अते ratio of cost prices है क्या मबानी cost price तो क्या नो है नत्रो मबानी योलिस के नो लुपा क्या क्या दिवन मोने में हम थारो लिसिंग मंगा द नत्रो मा योलिस अदो के दोबा
A na kya phangba 25%, B na kya 10% loss natro. CP formula khambro. A ki SP kya no? A ki SP tu lising manga natro. B ki SP su kya no? Lising manga natro. Sidana mana B na kya mangba? B na loss 10% ne. Sina kya? Profit se gain ka samane ko 10%. Mabani CP ratio am natro. CP puto OC jo CP puto. CP puto kya de mayam kaino. CP puto formula je kaino. SP into 100 by 100 plus gain la ne bako. Sidana CP je ke doni. SP into 100 by loss already 100 minus loss lakh diba. Hai ni ko mayam ko. Adudi formula je ke la ni shortcut se. SP di mana bri kak na roidro. Ratio puto tu na tra ko gi ja. Ratio puto si SP ka si magi SP ni mana ina tro. Si ratio puto tu ni kak thana grane ba. CP ni ratio puto se adu kya tare se 100 by 100 plus gain di kya no 125 la ba. Sida kya la ni 100 by kya la ni 100 minus loss antro loss kya no 10 90 la ba. Adu kya do ni matha su mana ka khrani ko. Matha to kya 1 by 125 sida kya 1 by 90 lakh tro. Ratio to samai level si mathong ka cross na he ne 90 ke som la ni som dana kya 125 la ni. Adu kya tare shortcut ko na ta ke ko. Adu di mangan ka di 35 manga ka di ko manga 18:25 ko angka ji kitang sanglap tawdra. Adu hay metric se mage ko. Adu tadi akoina answer ji kaino trick se kamai lakani. Ahan bagi du ahan by cost price ka akon by cost price photo ke ta dinang ke du ba. Adu hello amda payo ahan by cost price ka akon by cost price photo ke ta ragadi nang to du sia akon bagi du kya na ma loss natra. Adu tadi akon bagi du loss in 100 minus loss la sidana. Ahan madana kai no gain natra. Adu na 100 plus gain ahan bagi du somsa ko. Sumana onthok narakane ba ko. Adu chi kya ta ne 10 du loss ni na 90 sina kya mo to diba. Sina hairakan sammo yande ko. Hairakan sammo aina ahan bada shortcut an taksi lodi yaroina. Kuera ta ko wan maram khangami no iti samma hiri samma kanda so o trick chi kamai lakhi manos khangam mane. Adu loira dang khasa. Summa kasi. Ego sikidang noida haita ba noida kidang luba singam masi eko. Kyan thaw bra? Next am pige. Hello? Sir. Ole adu kaya hano se rectangle ki length ke daba 14.28% hang lem na tro. Then how much percent its breadth should be reduced to keep the 1/8 की percentage क्या नो percentage की knowledge सम खंगा दिया रे सी percentage का से अदुने ना percentage ताको मतलब इन नोइद हाई करे 1/7 जी percentage तो क्या था इबा 14 whole 2/7% point ना रखा ना सी नत्रो सी बना है नत्रो अदु सी नत्रो सी पिरामिड अदु सी के समान त्रो मां है rectangle की length के दो है नो rectangle की length दो हान ओर मदगी 7 ओर मदगी दो बा rectangle की length दो 7 ओर मदगी सी पर सी का मान ऐसे कहीं नो सी नत्रो 1/7 नत्रो तारे मनों दा में हंगल है नत्रो हान तारे ओर बता हो क्या ओर माने 8 ओर है बने बा और तादि मयाम ब्रेड तो मान के दो बा एरिया तो सेम होने हम नत्रो एरिया तो सेम होने बगी दमक तमागी ब्रेड से के दो ने 8 ओर कांदा 7 ओर तब निपान मनों दा तारे तो हिंग दब अनि से क्रॉस न गने करी के नो एरिया सेम होने बा है बगी ने बको yung siwidi mana mani area hadi ke no area di leng bre mana puri bung mana bane area equal to leng into bre na tro tari ni panjang kai taru ni pan tari yang kai tu sama na area ja area ji mana na bo na bodane ba taurisi yanda bra aduna mana leng do tari banung da mengal habdi 7 oi ba matam da 8 oi rani ha bane ba auta di bre ta di ke dora ni pan manung da tari oi ani ji cross na ne ba ko yanda bra adi kai no area mana na ba tare ni panjang kai teruk si jun ni pan tare yang kai mana na bo na ba do man area mana na ba haram mani na yare ko adu tara gadi mayam
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯇꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯊꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ how much percentage is bread should be reduced bread to nipan manung da tare hande haroidro nipan ora madu tare ta handaradi ama natro handarija adudi nipan manung da ama handa bai sa manung de 1/8 ki percentage tong nisingo fraction ani khak sangeba 1/7 percentage pharam ma ba laire mathang da 1/8 ki percentage kya no 1/8 si percentage ta kya maneba 12.5% natraga 12.5% haina aina percentage tak no mitu da ta khibudu noina phajana khangawra di sang khasi laire aduna ansa je 12.5% percentage da ta khibu knowledge to ga si chapter ji ki phajana si concept ji ga area mane hadi ke dor kan inversely proportional or ko ji khang si ratio ga percentage ka ani pul pul ga ne bang ka ji la arithmetic se percentage ka ratio ani concept siang ma ya bane ai ko mathang di mark price of ngasai gi mark price ke ama yaw re ko chokri ma gi yonaba maman mark price lupa lising ani ne ba mana discount kya pi ba 20% ama ga kana ga pi re x ma pi re adu ga mana kya di oli ba the share is sold for lupa kya sim sam ni what is the x value tari ne mana ta thui ni ko yo discount kya no mana muna tharo ko ama discount kya nama phiri se 20% pi ba manatra amana x% pi ba natra adu khangde 20% pi ba ji keno mamba pha natro adu manga pi du kya da ma yoli ja manga pi photo kya da ma yoli ja ama tari natro discount hai ja manga pi photo 20% ta ba ama tara di manga pi photo kya yolo mane for ya x% gi di khangdre ko thamo somdana kya pi ba lising ani pi photo kya di wala ba ngasai 1400 sumain thambiro ko thandaro ani ka di ani tare ani ka kya tara ani tara tara ba adu somdo 4/5 into x somdana kya 7/10 ko thandaro manga ka di ani tabra ko adu di sigi x si lao position ko madi kya tara 7 by kya tara ge emte x equal to 4 ji som sala di 4 ga tu ko puina e tar oidro adu di kaino akhon putho si thami si ma sp na mathak ta mark price ma khana tro lupa nipan pi photo kya yo le no sp ma kha le jina mark price ni ko mathak le jina kya sp na tro nipan pi photo tare on baji kya tai ama tai na tro adu discount percent kya no discount percent ji nipan pi photo ama ta di percentage ta di 1/8 ki percentage hojita ji yaw gi du kya ta ki 12.5 matro si ta gi do adu ma pi 12.5 ne x to ne si x% to si ne yan de ko samay hot ka da yung percentage knowledge am sangi ko 20% adi sa manung da 1/5 ne ba manga pi photo ama tar mari yole hai ne ba sp ke mp ka gi ratio sim je ba x ki di khang da men x thammo ko adu somdana ma ke dora lupa lising ani pi photo lising samri yole ani ji manan ga da ba manan ka da las kai phangya x 7/8 tare hadi nipan manung da tare on ba ha se ama tare nipan manung ama tare adu kya na percentage ma hor ka da akok ta gi sigi chapter 9 na tala kan hen gyan tar khini ko sidi what is the value of this sidi m gen ga value si natro sidi isam sambari shogi am toina aina ta ko di yawra le rabani si m value m na si loro n na si loro kakthana na bi yari si ratio da si kakthana bi yari si kya no pithaladi 3:2 taro idro adu man m plus n ga m plus minus n ga si kya no m ga n ga di 3 ga 2 di na di 5 3 2 ka dong na di 1 answer to 5:1 lor siung lai di ler maroi da ko sing yawri yawro si di laram mane summa je hanjani laning brapla adu mi loin full phangani na on the lai mi su lai di ni nang khang da ba harau ni ngai oi de adu mayam da gi mark hen ba hai ba se arrive da hel loy question arrive da nang na mi ngon di gi adu arrive da khot pa hera ka da nang na mi ngon di mark hen he ba son khalo no
competition da kara hard oiba jaga leidana mina hainaroi da aruba question hot ngama kanda neba competition da mangi aduna aruba takpa da harau kai da aruba ta harau de sa singsi adu mayam di henga da saruk tu takpir ga harau de haba lumalle ha guma taw asom da su tawri ne question kidang leben wang tawr de adu ya de sidi after working for 8 days Rakhi finds that only 10% of the work is completed numi nipan subada thabuk tu kya numi thabuk tu ki tara thokpagi 10% ka tumak loi have natro she employs punam who is 20% more efficient than sidi uncle lure efficient than Rakhi mangonda gi doba 20% hena sunga mamani ko how many more days will they together take to complete the remaining work sidi question nai radra jidi ni have one is 11 yoksile ngamudra homak to thojra ha sumaru bu homak pin na ne मैम सी क्वेश्चन से मदे को कितंग नोय द खरा लुबो क्वेश्चन योर कने दिसिन वेरे को एंगो सिदा हाय से फॉर्मूला अमा लई को m1 d1 e1 h1 को मने एंगो सिक फॉर्मूला से h1 d सॉरी सूरी बथबक तो w1 सोमदन m2 d2 e2 H2 suna W2 sida expenditure 1 formula se ma'am le ko earning aina formula se pumsu subini ko si expenditure 2 public earning 2 si moi yaw de matang sida di moi pande ko panda bani na si formula di modi tok tho ko sina di formula sa te kem na te m1 mi ni ko thabuk suri sine mi di m1 haji mi ni ko thabuk su da efficiency change ko makadana moine suri thabuk tu sagi si formula ji pani asidi modify to thoga yonko ahmada thabuk suri mi ji kana no rakhi natra man thabuk suri ji kya no ahmada sangi no mi si eds natra e thamani efficiency yonko rakhi gi efficiency je rakhi na punam ji mangodi 10 kya hel hai no rakhi na efficiency du sam oibo thon punam na kya 20 natra कथन अदि मंगा सिना क्या तरु बाबानी efficiency क्या no in efficiency है नि को पुन रखिने मंगा सु मतलब पुनम न क्या तरुण अदुदी अहमद सूरी से रखिन सुबु नत्रो रखिने सुबुनी रखि efficiency क्या no 5 संगा ने अदु मोने सूरी थबक तो क्या no 10% का नत्रो 10% अदि साम थोक मनो थबक तो क्या no वाक तो अहमद सूरी से क्या no 10% अदि क्या no 10% अदि साम मनुंग दा 10% 10 वेदा लेमोरी तो क्या no remaining ni kya tara remaining 90% tara idra 90 lani adu kya tani sina 1:9 lani thabak tu ke doba hamada suriji 10% ne lemori duna lemori 90% ko no subune adu 1:9 ne adu hamada suriji kya no rakhina nami nipani sida rakhi efficiency kya no 5 ni adu mana thabak tu kya suba 1 makha thamne habni ko somna nam ke dore मी यानी m2 हाजी कनानो कनाना सूर्य जित्या सी एम्प्लॉइज पुनम जो हफ्सिले मत्रो पुनम की पीसीसी क्या नो 6 नत्रो अदु पुनम मथन सुब्रा राखिस यावनी नत्रो बाबानी पुनम सुरोदी 5 को 6 कदी क्या नो 11 तारोइद्रो m2 से 11 ताराने पुनम ग राखी पुल्ला पुनम न 5 पुनम न 6 राखी न 5 बाबानी पुल्ला मिना मी जी सूरी से सीला नि को ऐश्वर्य फॉर्मूला जी दिए वगैरह day 1 efficiency 1 w1 day 2 efficiency 2 w2 ahmad suri se numit nipani ne ba sida efficiency 1 haje rakhi ne subri rakhi efficiency kya no 5 mone suri thabuk se kya no 10% adi 1 ne ba ko somdana day 2 sidana sine ba numit kya sanga da kya sine ma hangi se khangda ba ji efficiency di punam ga rakhi pun surmi na 5 ko 6 ka di 11 tarani mone suri work to kana le mori thabuk to natro 9 adu sidagi d2 je puthoni puina di ka tare d2 putho kya di 9 ga si puina di nipa manga ni pu ma pan ga di 360 taraba somdana d2 into 11 la ba d2 je putho kya di kya tare 360 by 11 la ni sumana angka 16 ko khar sangba wai ko sina
hangi sumaina matam khara sangba ade kitang bosin mang ka je question khara dum yawe sip khudingi ko ahum mare dum yawe sida simple interest question am lere the simple interest receive on a sum for 40 years sahi nifu da simple interest kya phangya no ha simple interest kya phangya ba simple interest receive on a sum for sahi nifu da phangi simple interest 2/5 of the kari sum sahi 40 years ki ne 40 years ki simple interest haibadi simple interest sahi nifu gi haibase p dugi putoi paisa du saruk manga thopa kya ne ba ani ni have ne ba what is the annual rate of interest sahi de sindu kya ka duno sahi da kya ka ge annual rate percent pu thom natro rate percent pu thok formula di SI into 100 by p t ne ba SI di kya no sahi kya ni sindu no sia sahi ni phu gi natro 100 la ni SI into 100 la p di kya no 5 time di kya no se sahi ni phu gi natro ni phu ne la ne SI into 100 by pt SI di sahi ni phu gi sindu SI du sile re formula gi 100 am le jare p du 5 le re time di sahi ni phu de khata no 00 ko manga mari kya no kun natro mathas ko 2 10 20 manga mari kun kya tare 1 taraba adu ratio 1% tare yare ko sini ngasi aina hoji pung kya sangya mi pung amaga minute taruk sale ko tamna tak pani aina speed ta jar hologi exam do hot pa speed ta no mu chu tawra ki ko SSC GD ki question kun je akoina kwai dagi thu bi speed to holaga di noi gi SSC GD ki angka si minute tara swai do holora adu je ate satra di gyan daroi ba adi real exam no ne minute kya taw ya ge ji question kun da minute kun mudi sanga lo noi goina di ko targe se ai speed ulo adi 10 minutes hol wajum hot ya ne ate adu ki sang ta di noi gyan taroi ba si aina pung ama sange je sangma len khalam ya ai tapna explain toro tai ne ai thok ajin toroga ado cd ta sengna c class di mayam kanu ni ko hai ta basi orang ngane maram de chapter noina tas to do mayam yaw selak pai ne ba ado yengo difficulty level ji kadai lege adu noi adu thak thok khangjau hai ba gi tok jaba ne ba gd na si warti m galani 10 plus no khara engalani si jelna am hengalani adu di kamai tok dui ba nasa na bu thau khalor o gd ji ai gi sanari bra sanara ga gd question kun ji da ai na hot panga ma kya yaw duri question ji level si o adu dai kamai hona da ge ji ne plan tok jo are ko samana video je silo silage ko ada sina gd gi han ba sip to 2024 gi adu da hangi ba first sip ki first question do ne ba ai ko question do level ji line ni sidi kitang hengala di kamai tok ne aduna yengo matam wal ngai di coaching joining ba lere ga su ya horo ai august ki tang ko de form thara ni december january exam thane have the december de ngal ko su chance lai ba ko matam leiri thamanga tharuk leiri sida noina hana de coaching yawra phajana hai bu si hore ko son ba jing fugal oro